univerziteta u Maastrichtu. Radim i predajem na Pravnom fakultetu univerziteta u Maastrichtu u Holandiji. Ja sam po struci profesionalni prevodilac. Moje kombinacije su bosanski, engleski, francuski i arapski, a zbog toga što živim u Holandiji isto tako radim i sa holandskim jezikom. Radim kao prevodilac od rata na Bosnu i Hercegovinu, preko raznih mirovnih sporazuma i dugi niz godina sam radio kao prevodilac na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Zbog toga što je arapski jezik jedan od mojih glavnih jezika i zbog toga što ja nisam Arap, sada najviše radim sa arapskim jezikom u kombinaciji arapski na engleski ili u kombinaciji arapski na BHS. Ja sam već dugi niz godina želio na neki način da pomognem svom gradu, svojoj državi, svom narodu. Međutim, nisam nikako uspio da nađem vremena kako bi sve to odradio. I nisam isto tako imao veze sa ljudima koji rade na fakultetima i da bismo osmislili neki način na koji bi ja to sve mogla da uradim na obostrano zadovoljstvo. Kada kažem na obostrano zadovoljstvo, ljudi obično misle da se tu radi o nekim parama, da se tu radi o nekoj materijalnoj dobiti. Ja sam čovjek koji nema neko privatno preduzeće, čovjek koji nema neke milijarde, a da živim tamo u inostranstvu. Ja jedino imam svoje znanje, imam svoje radno iskustvo i to su jedine stvari koje ja zapravo mogu da podijelim sa svojim gradom, svojom državom i svojim narodom. U tom smislu odlučio sam preko svojih podnastava na fakultetu u Tuzli da održim trodnevnu besplatnu radionicu iz konsekutivnog i simultanog prevođenja. To je uvod u profesionalni studij koji ćemo, nadam se, da realizujemo od naredne godine. Imam 3 kandidata, imam 2 djevojke i 1 momka i zajedno radimo ujutro i poslijepodne, dakle ova 3 dana. Vodim ih od najosnovnijih vježbi iz pamćenja, preko uvoda u uzimanje zabilježaka, rezimiranje, zatim simultano bez teksta, sa tekstom i na kraju vrhunac tog našeg prevodilačkog rada, simultano bez teksta. Mislim da smo svi mi ljudi koji su duboko zaljubljeni u svoju državu, duboko zaljubljeni u svoj narod. Bosna je najbitnija. U svemu ovome ja vrlo očito dolazim iz jedne strašno patriotske bosansko-hercegovačke porodice. Bosna je zakon. Ali su u isto vrijeme Bosanci i Hercegovci strašno neorganizovani. Moramo da znamo šta ljudi bez para koji žive u dijaspori mogu da ponude Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini treba znanja, Bosni i Hercegovini treba umijeća i Bosni i Hercegovini treba prakse. Naš obrazovni sistem koji imamo ovdje u Bosni i Hercegovini je strašno romantičan, u tom smislu da je sve to teoretski, u tom smislu da se priča o nekim stvarima koje nisu toliko ni bitne i da se najmanje priča o praksi, da se najmanje u principu ljudi pripremaju za buduće karijere. Moji učenici, ukoliko budemo ostvarili ovo što ja jesam planirao za njih, moji učenici će nakon tih godinu dana magistarskog studija da budu spremni za tržište, da budu jedni od najboljih. Naravno, u to isto vrijeme ja sam rekao da ja smatram da je bosansko-hercegovački narod malo neorganizovan. Ja ću ih vrlo dobro organizovati, ja ću ih podučiti, ja ću ih potkovati nekim znanjem gdje će oni biti najbolji i da služe na čast i našem gradu i našoj državi i našem narodu kao takvo. Naime, mi smo u ogromnoj opasnosti zbog toga što imamo poprilično loše komšije i sa jedne i sa druge strane. Mi kao narod smo tihi, mi kao narod smo diskretni i mi ne volimo da se hvalimo svojim, čak i kad možemo da se nečim pohvalimo. To je ono što ću da pokušam da prenesem na te generacije mojih budućih prevodilaca. Jer vidite,
kada kolege iz Srbije ili iz Hrvatske kažu, ma joj, znate, to su Bosanci, nisu oni školovani, nemaju oni tih škola, a i znate još šta, bosanski jezik ne postoji. Dakle, direktno im uzimaju hljeb iz usta, dakle, direktno ih izbacuju sa tržišta. Svi ćete se vi sjetite se kada ste posljednji put na televiziji gledali neku raspravu o Bosni i Hercegovini, da li se radi o Evropskoj uniji ili se radilo o MTS, jer pa ljudi, ti prevodioci koje ste slušali, oni jesu govorili srpski i oni jesu govorili hrvatski. Jeste svakako postoji, govore se i u Bosni i Hercegovini, ali ne na način na koji se govori o Srbiji, odnosno u Hrvatskoj. Dakle, pokušat ću na neki način da te naše mlade stručnjake pozicioniram u samoj profesiji, da našu profesiju nahvalim i da ih spremim za tržište, i domaće i strano. U svijetu je trenutno trend holističkog ili sveobuhvatnog pristupa znanju, holističkog sveobuhvatnog pristupa životu kao takvom. Ja očekujem da će moji studenti, ja ću njih reklamirati i u državnim preduzećima i u privatnim preduzećima. Bosna i Hercegovina jeste država koja strašno puno trguje i koja želi da strašno puno trguje sa stranim tržištima. U tome su im neophodni prevodioci. Njima dakle ne treba neko sa ulice koji zna dobro da kaže cowboy and Marlboro, nego im treba neko koji će savršeno da prevede i da uobliči čitav njihov rad na način na koji taj stranac, njihov kolega, shvata. I to će upravo biti to, da približimo poslove iz Bosne i Hercegovine i naš bosansko-hercegovački narod stranom svijetu na način na koji to oni mogu.